Mame ma akwaba emfa umbra Ghana nsem TVGH so wofre me adwowa searching. Ebusuafo Reverend Owusu Bempa mame bi o kire se oye NDC ni na oye NDC ni nkire se onye Ghana ni se ende Reverend Owusu Bempa General sorry them aka asem na a trigger ntokwa. She will be part of it. Her family will be part of it. Her children. She said everyone will be part of that nsem ebe kwaso nti no ntena ho. Mami penya na ni afie betimi awo Owusu Bempa. Waka na adwen de ache no ontimi hu no ko be nua. Mama reply akeka na adwen de ache no yenti nsem mami e de etudwa. Momo kwa kokum me Owusu Bempa. Mo party no ngukura na enye me a na enye nyame na afre me. De omo de ya be nti de me hye na ye omo MPP. Sa 2028 no omo pa ba bi ntena. Me ka so be man for the dimatem. Eno kura na me pe. Omo dimatem no na me say omo mo because 2028 me be kese MPP fo nyina. Obi bia beto abana me MPP bia nyame no me betena so. Onkwa na nyina. Na ensema me kese bi ni. Afena me be keka nsem o. Omo hye na nimi ana. Me ndwama no mo. Dia make be besi 2028 on back week. What the body to omo party no ekuta ye. Ya be mo no. Ye be break no na ato atwene. Se Baumia be president e o Ghana ha. Why Ghana krom ha. Mo ho ya mesre. Ene so Owusu Bempa any hopes na do I say ane tena mo Owusu Bempa. Owusu Bempa. Now I was the me yenti sinyo ne me MPP. Owusu Bempa me yenti sinyo MPP se be basha Mahama kama me ya no. Obese kufando me obese pinyi bia horoba me ya no be sia horoba mo ya. Owusu Bempa. We aba de na reka de e bia lo boto abada me MPP no me nko no do na nebusuafo wodo. Owusu Bempa hwe ye yo na me buzie road me te me ben wo papa me ebia na nyi ho se de fiti no so ka na ase shi enyi no ho Owusu Bempa ebia na nyi ho fiti no so ka pe ma so shi enyi no ho wo se sen wo bon people fu ho ana wo ye den Owusu Bempa ebi na so de tu na fo kwa grada ho asamerika de wo se wo boku na ade nya meteda yenteda dem de na reka Owusu Bempa den to what sa epielo boto abada me pipi biala no me nko no ne busuafo wodo no me bokwa wodo Owusu Bempa no me bokwa wodo bere ye no nje fen wo bomai wo ka wo bi na Ghana wa ye se munya wo ka wo bi na Ghana ye wo bomai wo kutu na ye sofo wo Ghana kroma ha wo kutu na ye sofo wo Ghana ko na so nkokun meti bu da wo Ghana kroma je ya ate to wa be person na aka me ya ate independent aka me biara ate ameka to say me MPP nya me yenti so wa so na ndi so fu MPP fu do so papa wom MPP fu do so mesi me wo fie ni ncha wala me wo wa so ni ncha wala aso ni ncha wala me wo me nyi bu papa wonyi me MPP fu na wo ba bonte yi ma asem wo so ka won wo wa so yi ma asem wo ka Owusu Bempa de to wo yesa wo bo MPP fu hu a na le ye den wo ye den wonyi wonde Nyankopɔ so ba je won kwa Nyankopɔ so 2028 na reka no he wo race bi butu ma we e butu the first Owusu Bempa se nyim se ye so fa badente nsu no o busu o Ghana koma and stop the matter no nche to dey stop ni hu say yes wo yo odifu ankasa wo bo MPP fu hu ana Owusu Bempa wo nya nyame you are not God me MPP nyo no me NDC but me ka ade ye no ye wo so da wo se wo ye pastor aba pastor no wo ye politics ana aba so ja so dem no wo kese nkwasiafo NDM people fu nkwasiafo waso ye kwasie de bi waso ye panyi kwasie de bi waso ye kwasie de bi that's what asa asofu pe wo koma ho no ye sade no one no yes no baka de MPP e be bokwakoto saba me MPP biala no me nka no na ebuso no me ba ka wala so no ebusua no mo ba ka so no ebusua no me oba ka so no ebusua that's what I say e ka obi na Ghana ndwe e Ghana ndwe da mo ka obi e ka obi Owusu Bempa wo ka obi ma Ghana ndwo mo ma Ghana ndwo Ghana ndwo that's what I say me to ofie ni ncha ho me ti buze road me nyimu papa wala to uzo fito ase wo so kapem was bibi se wotem wala so bibi se wotem o Owusu Bempa bibi se wotem na yi na baka na MPP fo sebi won ka de won koto aba wo busuro ebia ni nsuro wo nya nyame
Hey, so when you bam no will program Facebook umia nta me ba ma ye da ma di o asem ya kan o ye me ya de MPP bi lo bo to aba ma people no me nkɔ no do ne nebusu no me ba kɔ wa so na we busu afo do san mpa de san nya me na wo fra no san nya me na wo fra ne rekese da ma ewrade po ne ma san nya me ni ba no pa da nti ntum nja so dem ne kese da me kese de da ewrade sunsu me da no me ba kɔ wo so na we busu afo do awo edi na wo busu me mpa mesi mo fi mo buze road wo bebe wa so da ni chi wo na mo menyi mo papa I wonder when people for wo so mo to so papa enyi wo ba bon tani ma sam wo ka enyi ma sam wo ka then so what say me ebi be dem disaster ma me pray poko no obe di ma hama ta ma pray no obe di ko fa ta ma pray but Mary ya no ye fine wo so bi mpa me ye no ye je Mary ya na ebi oboto aba me MPP bia la ebi obokwa koto aba me MPP bia na ebi lo obokwa koto aba bia la no mo nkon no ne busu no mo ba kawo no we busu afo wo so bi mpa no mo ba kawo no we busu afo no mo ba kawo no we busu afo ntum ndume bia lo bu dume no ntum ndume bia la ntum ndume bia wo yin popo no wo magana njo wusu bi mpe magana njo nya wankote na ya asofo wa ha magana njo ne yo tu no to nyankopon so ba jon kwanda ni nhwe butum aka nyankopon butum aka to so oba jon kwan send 2028 aso butum aka ne jo no de MPP so nsem MPP so wo kutokuta mo wo form MPP no na wo mam no papa wawo wa enu wa asama nyi se bi wa yo bon na nyi ne wa asama nyi pako no nyi ne wa asama but ni to fan the whole Ghana there e bi pako akoto abada ma MPP bia no men count na asefo no me ba kan wala so na wa asefo no me ba kan ata wo tem no kokaye ada wo tem no kokaye ada wo tem no kokaye no wo su be pata ye nyimu mesemo wo so waso nechi wona mate ado wo tem no koka ye ne MPP fo na se America MPP fo so obokun ma ye menteda den tseda nja wan pala nja nka dada nja tamen dis fo ba to nja nka dada nda na ka me bi rate wo kun aye de wan ko ten ye so fo kroma wan ko ten ye so fo kroma edwom ho toto wo so bepe wo ye nyame mesanya asama ka ba ko ka de ebi abokwa akoto aba ma MPP bia no men come on nebusu antam ya mfam na wo bo MPP fu hu ana wo hu le bo MPP fu hu le bo hu race no wokoto 2028 ebi botum awe ebi botum nye bia no nye wo benu nya no botum ewin nimpa ba ko bo win nimpa ba ko bo we wo so bi mpe dwon hu wate dwon no wo dodo nyama ngoto wo ye sofo wo kuro wo dwon dodo magana njo play no ko play no ko sheda de necessary e ye wo so be mpa nche stop play na nche mo sheda de nche play no wa sheda de nsu oyi wo gani nche 3 days pe na ka de nsu be yi nche bia lam pepe ne se de rade ya chiro rade oyi de chiro wa no wo so be pe rade yi de chiro ade kese abagana nche me rade yi ncho na ka na nchaka dem nche roja baby arbe sibia roja wa aka no nche wo so ka ne MPP fo the politics ne se sinye le so nyame ne ja politics their politics o ja politics ne so nyame ochina MPP NDC fo se sele efi NDC fo to nyawo na ka de mahama nensa ho moja eme nyawo na ka de mahama nensa moja manto on the president da nyawo na ka de masam no abasam na abadin time Ghana njodam me Ghana njodam no ankote na ye sofo wo Ghana krom ho mpenyifu wo ya sofo wo Ghana krom ha wankote dwo ho dodo ebi abakwa koto abeda me MPP bia no mo nkɔ na nebus ne bo ba kawa so
Ado wo ntoma no papa wo de na wo ntoma no ma na be sa na ba ka bi ne de. Ado show aye de no papa wo de na show aye de na sa na ba ka bi ne de. What? Na me nyu tubuzi road on ti me nyimu. O na wo aso de fa ya MPP fo. Wo e ba bonte wonyo enyima asam wo ka. Wo e ba bonte enyima asam wo ka wo ho. Enyima asam wo ka wo ho. Ah! That's what John would have but it pu MPP for now. It was the man at the end is full. The man at the young horse, but they didn't give up. They didn't give up. The man at the end is for time MPP for the in the BB tinning the man at the end is for Muhammad and some moja on the president that on the but number soon that you